Kuliano kapang ne takok te bukuk song norokno ani hamsak ma tai chibai ya pharo hake phaide tini kaisa topics no te sing chirang layana tai buji layana abongkha thumnok kathar eba mothani kokno te Bible lo chungno tamo phurengka te tamo saka abno te chingkisa tereng ne layana Bible lo chungno sawo mothani kok hingke Jisu se mothani yaphang eba mothani yaren puila mothano tisanai a kokno te Bible lo chungno tamo phurengka tho phaidi sing abo kisa chung nailena hake Bible lo chungno sawo Matthew chapter 16 verse 18 no saka Aro saka hake Peter angnono o kokno sawo o holongni saka ani motha tisawana butharnai rokni phan suda abno mecheni mangela butharnai rokni phan sudana abo mecheni mangela hake chung oro price reken nokha Jisu bo sakbai thangno sawo je mothang no bose tisanai aboni bagui o singkero o mothano Sokmornani tai butharnani abo osungkero kebuni abo hai khomata phan kebuni kiri je motha kaitorni sajla Jisu se o mothano snambu tisanai tai o mothano mothani yapha tebosung 1 Korin chapter 3 verse 11 no naikhai chungnogo oro sika tamni hinba kaitor Nokthai ilumani abo ongkha Jisu Kristo abo simite nokthai mano jethani o nok tangjago abno no nokthai hake mothabo abo haino jekhne o kaitorni mungna sringnani sirlainani bagui je noktha tanglayo tei je borok kaitorni busarok kaitorno poito khlainero uthumlayo abo ongkha kaisa motha eba arwatai noktha thumnok a thumnokni je nokthai ni bubagra angkha mothani bubagra mothani yaphang je sungoro srai sraikeno saimanka je kaitor ongkha nokthai ni bagui lumani ongkha Jisu Kristo se abon bagino orwotu right rekno saiman kaje Jisu Kristo se nokthai mothani yaphang jungtebo samung chapter 4 verse 11 12 9 abo aro sawo je Jisu se nokthai ni bagui holong thai o sungkaro bororok mo thangjaknani bagui bini mung simise rajaksiu haike Jisu se nokthai bagui holong thai je holong thai bororok samung nangya nangjake angui khibimani abono Jisu Kristo haike tai sawo oro sungcharo bororok mo thangjaknani bagui Jisuni bumung simise o sungcharo rajaksu gobang ma sungchani bororok mo thangjaknani mutungjago tei mo thangi tongmani mutungjago gobang ma lama naituglayo tei bor jaga mo thangjakmani tong naituglayo kokborok to Keba jeng tini ang ani kapang ni takok te bukuk songno ang abono sanai je jeng mothangjaknani hingke jeng orbono saimanka Subrayung kaitorle mothangjaknani bagui osumchani bororokno Jisu Kristoni bumung simise rekha ni saw jeng tai alka kubuni bumung rokle jeng podre potni bagui jeng ungui manu keba mothangjaknani bagui hingke Jisu Kristo ni bumung simise o sungcharo riu nei sawi mana obono Jisu Kristo ni bisingtui simise jeng mathangjaknani lama tai jeng nainai Jisu bahake mothana hamja boto jehetu jeng khnaka je mothana snamnai mothani yaphang tai mothani nokthai bosi Jisu Kristo hake bo bahake mothara kuma hamja tho paisin abo tai kisa busukong buskango nailayan
Ephesians chapter 5 verse 25 사원 Kristo bo sakno rui mothano hamjago bo sakno rui sacrifice boni sakni bagai mungspano wansukya bo mothani borok motha bahake hamnani motha bahake develop nani motha bahake janani motha bahake mathangagnani bo aboni bagai simise bo wansugi bo sakni bagai wansukya keba sungtero sungtabu kabangma जों मथा नामै तिसानाय रक मथानि अकरा मथानि लिडार मथानि अकरा रकनि जे तंनाय रकनो जों नखा जों तिनि साकनि बागै सिमि मांसे गोबां मा बर' रक वानसुगलायो मथानि बर' रकनि बागै वानसुगिया खायके आबनि बागैनो जों हरव सोलोंनाय जे मथा न जिसु ख्रिस्ट बाहायके ब हामजा ब बिनि साकनो रौइसे ब मथानो स्नांगुइ दिसावो Tibo Ephesians chapter 5 verse 23 wonai se chungnugo Kristo sak baikang ongka mothani bokhorok Kristo sak baikang ongka mothano muthangnai motha ongka bini bosako motha ongka bini bosako motha tongnai kobangma bini khajna takti bukusungrok motha ni okra sakra rok motha ni members rok obrok beba no Kristo ni bosa borok no tino motha borok no tuise Kristo borok no mutangnani bagai borok no hamnani bagai se bo sak baikang mothani bokhorok ungui motha no mutangnani bagai se bo asake hamjago tei Ephesians chapter 5 verse 27 no bosawo phiaba bo motha no hamjagmani ungkha motha no sapsukra khe tonnani bagai mothao mungsa hamye sitra gri khlai tonnani bagai mothano majra gri khlai tonnani bagai mothano kosom gri dai kodrojak gri mungsakhano kebengjak gri khlai mothano naithok dai kathar khlai tonnani bagai no Jesus Kristo bo bini hamchakma bai bini phan bai bo mothano snabui bisanani phan riwi tomo hake khanani ka hutei bukhupsong mothani samu tabuksun se Kristono lobna mani bising teklai jeng motha khalayo motha snamlayo keboba motha kotor tongo motha chikon tongo borok kom kisa tongo tabuksun motha nei khlai tong thangkai mothani samu rok tamu abotun bible sun lehenan Mathai kot makaham 18 ni 15 sini bisotun nakhenugo motha kaisani bisingo tongkaham kren nani te phan yapal takha Kristo ni bisingte kebang ma motha wa motha kaisan kangai podre pot ni tomni borok tongnai borok kaham tongnai borok hamya tongnai sele tongnai kestrang tongnai resapmung kurung tongnai resapmung mania tongnai tai podre pot ni kisim ni borok tongnai hake aborok no kaham khlai phurungui tuiduli tonnani bagai mothani sakawo Kristole bini phala katha no rewi phan redakha mothano kaham khlai tonnani bagai motlai mothani okra rok abono naikol nani bagaibo boroni sakawo phan redakha tai mothani samungkha abo haino jeng Matthew chapter 18 verse 19 20 no naiketin kangkai mothani samungkha sungsar ganangai thangai kaitani kok sanani tai kaitono pocho khlainai borok no baptisma ranani tai bo tagi mati tongnani bagai phrinani abongkha mothani samu otorko abo hakeno jeng je mothawo tongnai rok abo hakeno samu ma khlai khlaio tei mothani bokhro kahamke tei kubuni boro rokno chubawi tongthai naikol thai sabo hamyo klai tong sabo derawi tong sabo saya klai tong sabo biangking tong sabo bobo hai obostha tong abono naini ningkha mothani samu haketeng asugura mothani kok tai mothani samu mothani yapangni kok rokno tei jeng khna laikya haidiba hake tabu
जों संसाराव गोबां मानस जों मथा नुखा गोबां मानि बुमुंनि मथारक जों नुखा सेबा संसाराव आसक मथा गोबां मातामनि बागै अ संसाराव गायसनो ती तिनि सुब्रायुं गायतरबो गायसनो खरकसनो सुब्रायबो खरकसनो सेबा मथा इनके आसके बांखा पदरे पदनि बुमुंबाय अ संसाराव आवसक गोबां मा मथा तामनि बागै बबो कुबुई मथा तै तंफ्लायनाय मथा बाइबेलाव फोरोंमानो दैयै जों नायखांखाय तंफ्लायनाय रेमनांचा एबा कुबुई मथा दं खुनुजाकमानि चैप्टार 12 परिखानिखाय जों आबो तेबो कामखाय सावैमा तंफ्लायनाय मथांका कुबुई आबो 1260 BC साल पाइमानि उलो हासिं पांथर खुइजागै तंमानि सिमि फाइनाय र अंखा आबंखा कुबुई मथा नोंतेबो कामखाय साइमानानि बागै खुनुजाकमानि चैप्टार 12 आबो परिदि आबो बाइबेल तै संसारनि लाइबुमारक न जों संगिनायखाय आबो स्राय-स्रायखेनो साइमान तै मथा कुबुई तै तंफ्लायनाय रकनो बाहायके जों सिनिनाय आबोनि मारि बबाहाय होननाय बाहायके जों सिनिनानि 1260 BC लाइमानि उलव जे हासिं पान्थनि सिमि खुइजागै तंमानि सिमि लुगजागै फाइनाय आ मथा नि मारि कामनहि बबो काइतर बागि मातै तंगै जिसु सि रिमातै तंनाय रकमखा आबोनो हनो कुबुई मथा रेवलेशन चैप्टर 12 नि बात 17 17 पद आरो नरक नायखे सावै माननाय जे संसार गोबां मा मथा तंफानो जत मथा कुबुई हुंगै मानिया नरक आककनो बुसुगरा पयतो खलाय तं तै पयतो खलायै तं आबो आं सावैमाया फेबा नरक आककनो सिनानि नायदि तै नायतुबदि साइमाननानि नाय काइतर बागि मातै तंगै जिसु सिर रिमातै तंनाय र बरक सिमिके कुबुई मथा हायके बबो अंखना आ कुबुई मथा जों मथा न संगै नायखाय जों सावै माननाय अ मथा रकमखा सालसिनि साल एबा लेंलामा सालनो दैयै तंनाय रकमखा मथा कुबुई जों लामरुमा चैप्टार 20 verse 8 निसिम 11 जों नायखाय आबो सावै माननाय तैचा मुं नमुं गोथारबाय तैचा मुं नमुं गोथारनो दैयै तंनाय रक गान मुं चुमुं गोथारनो दैयै तंनाय रकमखा मथा कुबुई जों संसार नुखा गोबां मा मथा सालसेनि साल पालाया हाति बासानि पुइलेनि सालसे पालायो फेबा इलेमबागो आकक खायसेखौनो जागि जाक्रि जे हाति बासानि पुइलेनि साल लेंलामा साल पालायनानि फेबा लेंलामा साल पालायनानि हाति बासानि पुइलेनि साल एबा सान्देव रितुतुइ साकनि केरंनस नाम्बुइ इलेमबागो सिटगै मथाबो सिटगै आबो हायके पालि तंमानि हायके आबर हायरक जों संसार गोबां मानो आबो हाय मथारक जों नुखा आबो नि बागैनो जों अरजागो मथा कुबुई तंगो तै मथा ताताल तंगो हनै जों साइमाननानि नाम हायके जों जे मथा सालसिनि साल एबा लेंलामानि साल हाति बासानि सालसिनि साल ल लेंलामानि साल पालायनाय काइतर असंसार नाममानि लाइबुमानो तै केरंना संगै आबो हायके बाइबेल गाहामके फलो खलायै काइतर दागिमा तै तंनाय र आं खाथिङो पुइलेबोनो साइथांका रेवलेशन चैप्टर 12 नि verse 17 न काइतर दागिमा तै तंगै जिसु सिरिमा तै तंनाय रकसे कुबुई मथा नै हाके आबो हायकेनो जों बबो कुबुई बबो ताताल आबो काहामकै संगै बाइबेल न बुजिवै तंनाय रक बरक न मथा कुबुई हाय मथा दल तंग आरो रां तंग पैसा तंग बरक गोबां तंग नै आरो तंग मानि बायसिनि मथा कुबुइयो
tongjagia. Tei camung nung ketar niko, noti angkisja ora sawit nariwana. Je motha rok camung nung ketar pi tongnai rok borok kha motha kubui. Bible longkha abo haino sawo kaitor bo sawo angbo ketar ba norok bo ketar ung ketar ge tongbi. Pheba tabang mak Christian no sung nokha je जों खृष्टाननि थाखाय जे जोंनि साखनि जानो मुसुं माने नोंना मुसुं माने बेबाव ना सावै मानो नोंनि मानो तंबि मानो नै बरक साखा बुखासे आसल थने आव आबा हेराव खा बेलाखिनि किरमा सिक्सा फोरोंबं ताई लासिमा सिक्सा तंबं जों जे मुसुं माने सावै मानिया काइटर बररक नि बागै गोथार जामुं गोथारिया जामुं सेलेमा सिक्सा रक बेबाक न फुनुगै किरिमानि तंखा तंगो हाके आबनो naino जों जामुं गाहाम जामुं गोथारावनो जों जावै संनानै नांगौ जों बेबा बाइबेलनि 10 कमेन्डमेन्ट केरं काइथि दागि मुंरकनो दै दंनाय रखमखा मथा कुबुई बाथ्राखौ बाइबेलनि 10 केरंनो दा जत तिबैमान नै तिबैमान यान कांकाय नों कुबुई मानलिया kau bahai sih beli asing. Pilih ni nang nai, neng pilih si nang nai, pilih manja ke neng kau boleh tunggu. Aten konven dalam Roma chapter 20 orang jeng manai, kangke puri nai. Kisah ke jemot ha kubui borong ha sadlate pula ketarno poito klai baptis manai. Jeng oseng cara abu monogo jebaksa ha sadlati khola kathar neche Christian rock o mong thamno poito khlaya baksa jisuni mumbai simeno baptisma ngmano kaitani mumbai simeno ngmano pholani mumbai simeno ngmano hai hinai juda juda kebor ni buji mani khungui tung tai je motha kubui borongkha hati basani puilani salno bor palaikla ilembaga kokna sawo केबो खरखसासो इलिमबागो सामानि फोरोंमानि जे केरं आबनो अरनि थाइजाला छापनो फातार खिबिर हरकाय तै फातारनि केरं रगनो बाइबेलो करिनो सितगै तुबु खादिं कांकाय बो नि बागै बेलेखना माजरा अतर तंनाय नि साव अन बगैनो जों नखा गोबां मा बरक साकनि केरं रक नांबुय मथाव थेपालाय मानि रक हागे जे साकनि केरं नसनालिया इलेम बागना नायि जे बे तंनाय रकका मथा कुबुई हागे मथा कुबुई बाबो जुमुइति जिसुते विसा फाइनेनो नासिंगै तंनाय रक तै नासिंगतै साबात साल पालायतै सालनि सालनो लेंलामा साल नै पालायतै जिसु जुमुइति तिविसा फाइनाय आबनो नासिंगै तंनाय रकका मथा कुबुई tei motha kubuyingka ha ketal bai nok ha ketalo sal tinini sal no palainani bagai tabuk osung jaro sal tinini sal palainani sirigui tongnayo borongkha motha kubuy ino okok no ang haina hai tewisa thanani musung kotai thanani nango male beba Christian ro ni boito Christian ni khatung mani ingka ha ketal bai nok ha ketalo tongnani Ilim bagus sawo, hak ketal ben nok ketalo, tei nok ha, ala datai thum nok kuri, Subrayung na arani nok thar nai, hake arwo sabat sal burum no, bebag lang bagana rok babai sabat sal palai nai, sal sini sal palai nai, hake tabuk osun karo sabat sal palai engke, sabat sal palai ni sering engke, apruo bahai palai nai tabuk ni hati basani puile ni sal arwa palai ni kok ilem bagus kesikri haki tabuk ni puile ni sal palai sande salno lengama sal palai bahai nang hakatal bai nokakatal nang puile ni sal palai nai khajine takuk te bukuk so abni bagino Bible ka kubui te tatal na tatot ne phunogri rika nung kubui nei puito khlaya ke
tatal ni puito klayake abo nini thani nongkha hake dinini bagui asuk nongnai motha tei motha kubui sabo motha snamka sabo motha ni yapang motha ni samungtamo tei motha kubui bobo abono tui angnaropai kokisa samani paithakjora khnai tongmani bagui tei nai tongmani bagui balai khna hambai bahaima tongkha o message nok khnawi comment khlai sinjani tapokdi tai nang o video no chajak khading kan kai gobang khlai nini vibe sungno nini mare kiching sungno share khlaidi kaitani kok kubui no pirti belai khna hambai